Kuba yini kanti singawaloyi amakhuwa? Kuba yini singathathi ubuloyi nobuthakathi lobu esihlala sibona mihla namalanga abantu batlhagiswa ngibo? Sibuthathe boke njalo siloya amakhuwa sikhona ukuthola zonke izinto zethu. Kunenzathu zalokho ukuthi kuba yini lokhu kungenzeki. Begodu namhlanje ngizokukhuluma ngesizathu sinye. Ngombana kunala engifuna ukunisa khona. Kunala ngifuna ukuniphekelela khona. Ngithembe ukuthi nizokubuya. Lotshani. Vane kese uzwe umuntu nofana i-organization ikhuluma ngokuthi decolonizing our African languages. Lokho kungokuthi nofana ngithi kungombana ama-African languages wethu they are indeed colonized. Amalimi wethu sibabantu acoloniziwe, anobukhobonga ngaphakathi, agandelelwe. Isizathu esikwenza ukuthi na ufunda imbongo ezithize ungakhona ukuzwisisa ukuthi kukhulunywa ngani, akusukuthi kusetshenziswe inthombe ngqondo khulu which are the figures of speech, abo simile metaphor. Bekodwa akusukuthi it's language evolution and language development lokhu osithi kuthuthuka kwelimi. Kodwa kungokuthi amalimi wethu agandelelwe, ilimi lethu lesintu la gandelelwa ukuthi lingafinyeleli kithi ukuze kube nani, kuze kube ne disconnection phakathi kwethu nemvelo kwethu nabezimu kwethu nozithina wamambala. Isizathu sokuthi ubone ngathi amaswazi nofana amaswati ayathukana lokho nakakhulumako kungombana amaswati nofana amaswazi ilimi labo alina colonization ngendlela wethu acolonizeke ngakhona. Amaswati nofana amaswazi asasebenzisa amagama wamambala wesintu ukuze bakhulume. Kungakhona ubona ngathi bayathukana, ubona ngathi into bayibiza injalo, ubona ngathi abanahlonipho. Ngiso isizathu leso ke namhlanje ngizokuvezela ukuthi amaswazi nakathi asithukani siyananatela batsho ukuthini. Ngakhe nganitshela ngathi mina ilimi nofana ukukhuluma it's not just a means of communication. Ilimi akusiyinto esisebenzisa ukuthi sizwane kwaphela, kodwa ilimi spirituality, ilimi bungoma, ilo kanje buthakathi nofana sikhali esisebenzisako ngaphasi kwesintu ukuthi sizivikele, ukuthi sithuthuke, sikhule ngokomoya, ukuthi sihlangane nabezimu bethu nakho konke okhunye ongaqabanga ukuthi na kukhona ephasini. Ngombana la ephasini asiphili sisodwa, kunengi okukhona ongaqabanga ukuthi wena kukhona ekufanele ukuthi sihlangane nakho. Abantu who astral travel bazongizwa ukuthi ngikhuluma ngani. Manje ke amaswati nakathi siyananatela bakhuluma ngokuthi we are enhancing into le esizama ukuyenza ngesintu, ngombana ilimi silisebenzisa ekuvumeni nekubongeni. Alikho isikopilo lesintu elingana ngoma, umvumo, elingana mbongo nofana ukukhuluma okuthize nakufanele ukuthi uliphethe. Ngizoyiqalisa khulu eMandebeleni ukuthi liqude nofana kuyawelwa nofana omunye uyenda, kunengoma ezithize ezivunywako, kunenkulumo ethize engajugulukike ehlala injalo ekhulunywako. Isithambo it's like yi-poetry, kuba ngathi zimbongo, kodwa yi-poetry that is spells ethiya into ethize. It's not just ikondlo emnandi efitshani ekhombisa ukuthi umuntu welile, buthakathi obuthize obuthiya into ethize. Ngiba ukuthi singangeni kiyo, kodwa ngiyaqabanga ukuthi uyangizwa nangikhuluma ukuthi nje sengikhuluma ngani. Kunengoma nofana umvumo othize ospecific ongachukulikiko esinazo ingomezi ngesintu, mhlawumbe unokuzizwa ngequde nofana nakwelwayo ukuthi ingoma le ihlala vele ivunywa. Ngikho ke lokho ukusebenzisa ilimi nofana ilanguage ukuze senzeni sifinyelele lokhu esifuna ukukwenza ngesintu, ukunanatela, ukunanazela. Ngombana ukunanazela kuthiya, ukunanazela kuloya, ukunanazela kukwakha. Igama elithi ubuloyi ungaqabanga into embi kwaphela. Nakho lokho ngikho okhunye kwecolonialism, ukuthi nasikhuluma ngobuthakathi nafana nasikhuluma ngobuloyi wona uqabanga i-dark magic, uqabanga into embi. Kodwa nabukhona ubuloyi obuhle
bukhona ubuthakathi obuhle. Manje-ke ilimi baligandelela njani amakhuwa? Amakhuwa agandelele amalimi wethu wesintu nofana bagandelele isintu ngokuthi basinikele into i-concept ye-respect ekungasingiyo ngokwefanelo ehlukileko kune-respect. Kuhle ngingatsho ngithi sibabantu asiyazi ukuthi khuyini i-respect nofana khuyini ihlonipho. Sithengiselwe ingqondo enye nofana ngithi i-version ye-respect esingayaziko e-Afrika. Kufana nokuthi nakufana ukuthi sikhulume isintu sisebenzisa amanye amagama kuthiwe batsho uyahlonipha, kuthiwe batsho awa angekhe wakhuluma so, kufanele ukuthi uyibize so, kuhlonipha. Njani na? Khe ngenze isibonelo. Kunegama elithi ukufa. Uzokuzwa ngesintu kuthiwe batsho ingathi ngesintu kuhle kodwa uzokuzwa amandebele athi umuntu akafi, umuntu akafi, umuntu siyamhlonipha, umuntu uyabhubha nofana uyahlongakala. Bese na uyilandelelako into le kuthiwa batsho awa sihloniphisa umuntu lo obhubhileko nofana sihloniphisa ikulumo njengamandebele thina sinehlonipho. Kodwa nangathi uragela phambili ngokwenza irhubhululo ngegamelo uthola ukuthi ukufa ngilokhu okwenzekileko sisenzo. Bese umuntu ofileko kuthiwa mumufi, kungakho sinomlando kamufi. Bese unawukhamba abantu nabathi bayakhamba bayongqwaba, abathi baya ekuhlongakaleni, abathi baya embhubheni, kuthiwa siya esifeni. Manje umufi, ukufa, esifeni ligama lamambala lelo lesintu elikhona, kodwa namhlanje siligandelele kwathiwa batsho umuntu awuthi uyafa ngombana lokho akuhloniphi, kodwa usho ukuthi uyabhubha nofana uyahlongakala. Ukubhubha nokuhlongakala ngiwo amagama asetshenziswako ukuthi abulale ubungoma ngaphakathi kwelimi lethu. Ngombana ukhuluma ngokuhlongakala kulokha into nayingekho. Ukuhlonga kungabi khona kwento ethize. Nabathu lihlonga ndlebe kutsho ukuthi awunayo indlebe. Manje-ke nasele uthwena umuntu uhlongakelo utsho ukuthi akekho. Kanti abezimu abekho na nofana bakhona? Abezimu sazi ukuthi bakhona ngesintu. Aloke na uthi umuntu uhlongakele ngamanye amagama umloya ukuthi angaphili ephasini leli ayakilo nofana angaphili ngaphakathi kweyakho ipilo njengozimu nofana njengethonga. Kukulethela engqondweni leyo, kukulethela ebungomeni lobo nepilo yakho igandeleleka ngaleyo ndlela. Manje nangabe nithi nina umuntu lo niyamhlonipha nithi akafi kodwa uhlongakele nofana ubhubhile, why naningayomngqwaba ningathi niya embhubheni nofana niya emhlongakaleni kodwa nithi niya esifeni? Uyabona ukuthi kunento engakhambi kuhle lapho. Kunamagama, kuneqiniso elidistorted, iqiniso eligandelelweko. Nangabe nina niyathanda ukuhlonipha abantu abafileko nithi babhubhile, kuba yini ningathi ngumbhubhi nithi ngumufi? Kuba yini ningathi ngumhlongakali nithi mumufi? Kuba yini ningathi kuba yini nithi umlando kamufi ningathi umlando kambhubhi nofana umlando kamhlongakali? Ngombana nakho phela niyahlonipha nina, niyambona umuntu owenzeni ofile ukuthi akasiyinja, shem ubhubhile, uhlongakele. Umuntu nakathi wena ulihlonga ndlebe akathi indlebe yakhe ayisebenzi, utsho ukuthi ayikho. Uyakuloya, uyakuthiya kumbi ukuthi wena awunandlebe. Wena you're not even limited to listening. Hayi ukuthi wena awunama listening skills. Utsho ukuthi nendwele yokulisina ayikho, ayi-exist. So ukuhlongakala kungabi khona kwendo, hayi ukuthi kune limitation ethize. Manje nabathi umuntu uhlongakele abathi ukuthi sekalidlozi, akutsho ukuthi sekalithonga, kutsho ukuthi akekho, awukhona ukukhuluma naye. Ufeel like uhlongakele, uyi-next, uyi-nothing, uphelile, isiphetho sakhe silapho, akuna afterlife, akuna pilo ngemva kwalokho. Amakhuwa athena kasinikela i-concept ye-respect lethina esingayaziko, ngombana thina ihlonipho sinayo kodwa isingendlela wena uyiqabanga ngakhona. Ngakhe ngakhuluma ngethando ukuthi ithando
sinikelwe umhlobo omunye wethando nofana umhlobo omunye kwathiwa lithando okungiyo iromance, okuthi ukuthi asisakhoni ukuthandana ngokupheleleko nangokudephileko ngombana thina sazi iromance, asilazi ithando lamambala. Nehlonipho iyenziwe njalo, ithathiwe yancitjhiswa entweni le esinayo namhlanje. Nawungathi uyabuza ukuthi kuhle kuhle kuhlonitshwa ini, kuhle kuhle nawuthi uyahlonipha wenzani, angekhe wayithola kuhle kuhle ipendulo ekungiyo. Kodwa amakhuwa wathi nakafikako wasithola sivunulile. Nawuvunulileko kutjho ukuthi isikhumba sakho esinengi singaphandle siyabonakala. Bafika bathi siblanzi, basithola simbethe inkhumba sifihle ibele bekuyinto engafihlwako. Kodwa nawunguma sewubelethile, sewunguma usesigabeni sokuthi unguma, kulapho bowufihla khona ibele. Kodwa isidunu besingafihlwa. Bafika bathi nina anikambathi, anihloniphi, anisi-modest. Ukuze nihloniphe begodu nihlonipheke emphakathini kufanele ukuthi nimbathe. Kungakhona namhlanje umuntu nakambetheko avale soke isikhumba sakhe, ambethe iroge elide elibetha enyaweni, niqabanga ukuthi batho uyahlonipha, niqabanga ukuthi batho uhloniphekile. Kodwa nawuqala ivunulo yesiNdebele, uqala isithimba ukuthi sifikaphi, uqale irhabi ukuthi lifikaphi, uqale ngisho nomadalanyana ukuthi ufikaphi, uveza isikhumba sonke. Manje-ke kutjho ukuthi nawumbethe into enqanqani eveze isikhumba sakho sonke, kutjho ukuthi wena awuhloniphi abantu onabo. Manje ngiwo umkhuba loyo ofeyila oze namakhuwa nabazositshela ukuthi batsho thina asihloniphi, ihlonipho asiyazi. So i-concept yehlonipho yasilahlekela sibabantu. Kukunje abantu abazi ukuthi kuyini ukuhlonipha, abantu abayazi ukuthi iyini ihlonipho. Kodwana sithengiselwe umkhuba wehlonipho ofeyila osenze ukuthi singakhoni ukukhuluma isintu begodu singakhoni nokuphetha izinto zethu ngesintu ngombana kuthiwa batsho uyahlonipha, kufanele ukuthi uzigubuzese uzivale. Ukuzigubuzesa akusinto yesintu, ukugubuzela thina asikwazi. Thina nevunulo yethu ayikho ivunulo eyenza ukuthi umuntu azivale isikhumba sonke singamboni nokuthi ini khuyini kuyaphi. Manje-ke nelimu lenziwe njalo, ilimi ligubuzesiwe ukuthi singakhoni ukuhlangana nozimu okungewethu, abezimu bethu, imvelo, nokuthi siragele phambili senze lokho esikufunako. Manje-ke ngaphandle kokuthi sibe nelimi lamambala, sisebenzise amagama wesintu ekungiwo, asikhoni ukuthi singaloya nofana sithakathe amakhuwa. Ilimi leli olizwa likhulunywa equdeni, ilimi leli olizwa likhulunywa nakuphume ingoma, leli wena othi yihlamba, ngiloke ilimi lesintu lelo, ngisoke isintu leso. Namhlanje awukhoni ukusikhuluma ngombana nawukhulumako kuthiwa batsho unehlamba, kuthiwa batsho awuhloniphi, angekhe wathi amaraho mde uthi amahlalo. So i-expression yamahlalo ne-expression yamaraho ayifani, kodwa sifundiswe ukuthi batsho yinto eyodwa, sifundiswe ukuthi batsho sithi indwezi magama amqondo fana. Kodwa nawungathi uyayenza irhubhululo ngobungoma spiritually, asikhulumi ngento eyi-one, asikhulumi mhlambe ngengqondo efanayo. Kungakho-ke nawungathi uyaqala angekhe uzithole usequdeni uzizwa ungazithembi, une-low self confidence, uzizwa ngathi umumbi. The reason why nawusequdeni ungazizwa ukuthi umumbi, ungazizwa ukuthi une-low self esteem, uwathanda amabele, actually ukhohlwe nokuthi amabele akho makhulu, ukuthi equdeni kusebenza ilimi lesintu ekungilo leli esithaka ngalo ukuthi into le yobufazi ivuke ijame isebenze. Ukuthi equdeni kusebenza ivunulo yamambala, ingasi ichila esimbathako namhlanje. Lokho kwenza ukuthi ku-enhance ispirituality sequde. Manje-ke namhlanje safundisa ukuthi batsho ilimi lesilikhuluma equdeni yihlamba. Yeyi angeze wathi mhlambe ubize uthi amasende, yihlamba leyo. Kodwa musi kungilo igama likhona liyasebenza. Kufanele ukuthi uthi mhlambe mahlwayi, izinto ezifana lezo, ukuthi umuntu akafi, umuntu uyabhubha, umuntu uyahlongakala. So nangabe umuntu lo uhlongakele, chukuthi musi akekho, chukuthi aka-existi.
okungiyo ingqondo amakhuwa neBhayibheli ezenayo ukuthi umuntu wafa nofana umuntu wabhubha wahlongakala awusakhona ukuthi ungathindana naye. Kodwa na uthe umuntu ufile okungikho lokhu okubulale ubungoma iAfrican spirituality nabaza ukuthi abezimu madimoni amathonga madimoni akukafanele ukuthi uphahle akukafanele ukuthi usebenzise inhlahla zesintu nofana abantu babezizanusi abonobezimu amagedla nakho konke ubungoma as a whole ukuze babugandelele ukuthi babulale basebenzise ingqondo le yokuthi umuntu uyahlongakala. Ungaqabanga ukuthi amakhuwa akazi litho ngathi amakhuwa azingathi ukudlula thina siwazi amakhuwa afunde ukuthi thina sihlala njani amakhuwa afunde ilimi lethu imithetho yelimi lethu bayayazi ayikho into abangayaziko amakhuwa ngathi ngiba uthi ukhambe uyokufunda incwadi uyokufunda namaletha kaKing Leopold ubone ukuthi amakhuwa nakafikako bekathatha liphi yipi information ofana liphi ilwazi balithumele kilaba ababathumileko ukuze bazi ukuthi nabazothuma bathi bayasigadla basigadla ngayiphi indlela amakhuwa azisindebele nofana amakhuwa azisindu ukudlula wena usazi isindu wena ungaqabanga ukuthi abakwazi ukukhuluma isindu bayasazi isindu ukwazi kwabo isindu ngikho okubenza ukuthi bakhone ukuthi nabasuse esindwini basifake la sikhona namhlanje. Uyayibona ukuthi ifika kuphi manje ke amaswazi nakazokuthi mhlawumbe umbuze la umbuze ulihle uthi kanti ninozibani nafana kangaka athi yebo sitalwa lisenze elodwa whatever they are saying but ngifuna leli gama lesende sitalwa lisenze elodwa bese nithi hayi ihlambe ngaka niyathukana kuba yini bakhuluma njalo why bangathi babelethwa ngubaba oyedwa izinto ezifana lezo uthi wena sibelethwa ngubaba oyedwa so ufaka into ye-individualism engasebenziko esintwini into yokuzikhetha ngoba nathina ngesintu sazi into ye-community na uthi ngubaba oyedwa ukhuluma ngendoda eyi-1 ngesintu umuntu akabi nobaba oyi-1 umuntu nangabe mhlambe njengami nje mina ubabami ubelethwa namanye amadodana kabamkhulu abahlanu so ngina ubaba bayi6 nangizokuthi ubaba oyedwa ngikhuluma ngubaba oyi1 meaning ukuthi ngiyazi exclude endweni ye community nangelangela ubaba azokufa angqwatshe shukuthi mina ngisana baba shukuthi mina sengiyindandani of which ibundandani bebungekho eAfrika into yokuthi umuntu bayindandani ifika namakhuwa umuntu nangabe mhlambe ufelwe ngubaba noma beyangabi indandani ngombana kunabomma abanye abakhona ekubo abadlala indima yakamakhe njengalaba abomncaye nofana abodadwabo likamakhe nakubaba kunjalo abomnakwabo nabomfowabo bakababa abakhona abadlala indima leyo ukuthi ngubaba manje nawuzokuthi umuntu hayi sibelethwa ngubaba oyedwa iletha umqondo loyo we-individualism i-individualism ngiyamakhuwa amakhuwa kungakho akana mindeni eminengi amakhuwa akana ma-family members amanengi because i-family structure yabo ngile efeyila yakama nobaba nabantwana ababili amakhuwa akhetha ukuthi abe nenja nofana abe nokatsu kunokuthi abelethe bese ahlale ngendlini bafe babulawe kugandeleleko komkhumbulo ama-depression ama-anxiety so bane individualism thina sine community thina sikholelwa ekutheni sihlala sonke umntwana ubanabomma abanengi woke umuntu onguma la emphakathini ngumamami woke umuntu ongubaba la emphakathini ngubaba kimi nakangithola ngilelesa uzongikhalima kodwa namhlanje singombana i-community ayisekho kodwa kunento bathi individualism umntwana wamkhalima uzokubotshwa torhwana uzokuyejele thiwe umntwana nami kuba yini umkhalima ungakatsheli mina so yinto efana naleyo ukuthi ukuze isintu sigadangelwe lokha nawusikhulumako which is ilimi nalokha nawusivunulako usivunula which is ukumbatha njalo njalo ukuthi kusetshenziswe into le ye-concept ye-respect enga-existiko kufanele ukuthi siba abantu sibuyele emva
sizibuza ukuthi kuhle kuba khuyini i-respect, not just i-Google definition, not just i-AI definition ozoyithola ku-chatbot yakho yaku-WhatsApp, kodwana i-concept ye-respect khuyini. Umuntu nangabe uyamhlonipha nofana into nangabe uyayihlonipha uyenzani? Ngiwo-ke umbuzo namhlanje. Ngiyathokoza. Ngiba ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe nangabe ubukela ngapha ku-YouTube, ulike, usharele nenhlobo zakho nenini zakho. Ngiyathokoza.